Dobar dan, dragi prijatelji, Tiago Ferreira ovdje. Prije svega hoću da poželim srećan Jovanjdan svima koji danas slave, a i svima koji su otišli kod nekoga u goste. Kao što vidite, danas je nedjelja, kod kuće sam malo odmaram, a pravim ovaj video da vas pozovem na sljedeću avanturu. Nadam se da ste se odmorili od Nove godine, Božića, Srpske Nove godine, pa i od Putina. I da ste spremni da krenemo, pa gde? Na planine. Pa zašto? Na skijanje. Pa s kim? Pa sa Srbijom za mlade. Naravno, i sa mnom lično, spremamo skijanje na planinama Srbije. U januaru i februaru, pa čak i do marta, organizujemo nekoliko termina za skijanje. Imat ćemo nekoliko ski dana na Divčibarama, imat ćemo nekoliko ski izleta na Brezovicu, na Kosovo i Metohiji. I za Sretenje imamo i obično skijanje i ski školu na Staroj planini i na Zlataru. Tako da je to idealna prilika da iskoristite ove lepe zimske dane, da pobegnete iz grada, da se družite u prirodnom okruženju sa dobrim ljudima. Pričamo o idealnoj prilici i za vas koji ne znate da skijate. Dosta je ljudi već sa Srbijom za mlade naučilo da skija. Ski staza na Zlataru je idealna za to, na Staroj planini također, tako da bit će to ekstra. I još da vas Brazilac nauči da skija, to je neprocenjivo. Sad, ja ću lično otići na Staru planinu za Sretenje, pa ako ste vi tamo, a ja obećavam da ću da vam dam lično neke savjete kako šta, ali naravno će biti tu i profesionalnih instruktora, neću biti samo ja, pa sad. Ali bit ću tu isto da pomognem, da se družimo, da zajedno skijamo i da uživamo u snegu na planini. Tako da, nadam se da se vidimo. Sve informacije su na linku koji ću negdje ovdje ostaviti, ali inače na sajtu www.srbijazamlade.rs i na Facebook stranici, na Instagramu Srbija_youth. Tako da, vidimo se ljudi na skijanju na planinama Srbije. Tiago Ferreira, Srbija za mlade, vi, skijanje, sneg, planina, sve najbolje. Vidimo se uskoro. Ćao!